shuthi nabo ba fast mangicala ngikhenceza ngiyashaya ishot ayibambo yethola lonto lo elokuqala limkhuthi ubro ngoba vele nami ngidubula ngapha kuyaliwa hayi ukuthi ngimani ngiyadubula straight sona ngiyadubula nami ngapha kuyaliwa kuyakikirizwa and it's like manje bona sebafuna lesibham back manje ayibona lento leyo umuntu owakhaba isandla sami lesibham saphaphela lemoyeni asiphaphela lemoyeni kenzakalani lo manje sekanake lo udubulekile umashiyana lo usalunaka isibham ngalendlela lekuthini basathe bangiyekela ngisale ngenzani ngithola ichance ukwenzani ukuphunyuka ezandleni zabo ukuthi lava sobe sewuthembulala be things amaspekula things omakhosha na leyo bengifuna we leave no stone unturned. Tini Doba kasi. still Yeah. Welcome back to yet another episode of Realign with 925. You know, we're doing it like we're doing it for TV. The podcast that other podcasters watch. You guys are today another episode, another banger. Ngiphethe umjida go by the name Doba. Doba na umjida ngimazi kasi. Angimkheli ngimcede fund one, but guess since la ku podcast uzo-align ukuthi store sakhe sihamba kanjani and how naye agcine sekazithola into engamela azithole ngizwe yabona sithi kumphakathi amajida siwazi siwabona estradini but la azo-align istore sabo kahle kwenzakalani Doba kasi sure bhuti umkhulu umnandi ake right bhuti ngiyabonga mfethu ngibonga kakhulu ukuthi size masibhekele indaba ye-podcast azange kube nokuthi ishonisa lena le wathi mfethu ngakhona nami ukuthi ngizochazela umphakathi kabanzi about impilo yami nokuthi campaign Crenshaw. So ngathanda ukuthi uDoba abekile abantu ukuthi ubani and ukhule kanjani Crenshaw Doba. Mina bhuti omkhulu igama lami lasestradini bangibiza uDoba bhuti omkhulu abangaziyo vele ngidume ngoDoba yabona isikhathi esiningi mara elasekhaya straight 100 bhuti omkhulu. Sibonga. Wakambonani bhuti omkhulu. Okay. Manje yabona vele nje ngasho ukuthi vele uhambe into emshute bangazi ngaye bangijwayele ngayo estradini vele bangazi ngecrime ngijwayele ukuthi vele ngumuntu ogangayo vele usebenzisa icrime vele into ezinjengalezo ayibona lento le manje ngeke ngadibana nalenkinga le yokuthi manje kuba nale ingcabano le yokuthi imali manje ngilona makhelwane ngaphe eback opposite ekhaya endlini ayibona lento le angilwana lo makhelwana lona ngishuthi ngiba nalenkinga leyo ukuthi manje ngilwana lo makuzolona ngishuthi angazi ngishuthi kahle lento le yamane yenzakala bekumele yenzeke bekumele ngayenzeka ngazi ngoba vele yagcina senzeke labo yagcina sebangamakwala ngingazi mina ukuthi kenzakalani ngalento and manje lento waba into enkulu bhuti omkhulu ayibona lento le idala inkinga ukuthi mayigcina sekuchitheka labantu abaningi ayibona lento le wona bhuti omkhulu kwenzakalani kahle shoot lapha lo makuzolona yabona ukuthi manje wenzani yabona shoot umsukela ngaziphi izindlela ayibona lento le shoot bekumuntu makathanda ukubona mina ngihamba nabo shoot mangizihambela estradini nabangani bami uyayithola lento le understand lento le shuthi kube umuntu okhuluma ngami as like esikhathini esiningi be shuthi ngeke uzoma 5 minutes bese shift ungasolo yes esikhathini esiningi mshuthi beyenzeka lento bekathanda kwamama esikhathini esiningi shuthi akwenzeka lento always angidibana naye kuba lento le ukuthi manje asindlulana ayibona lento le even noma singesagcina sevele sisingasabulisana ngazi into ezinjengalezo angazi umbangela yini is like why gcina sekenzakala sona wagcina sekuba manje ekuchitheka igazi bhuti omkhulu ngenye indlela ngento encane engayazi mina ukuthi isuke laphi iyapi and why impela kenzeke so ngalendlela le yenzakala ngayo ayibona lento le manje ngitshela ukuthi bhuti lento le yagcina eyadala inkinga bhuti yadala inkinga bhuti wagcina sekudutshulana namaphoyisa bhuti omkhulu kulelo daba lelo bhuti omkhulu ngoba lento isukela kuphi isukela kulosisa ngisho ukuthi shuthi isukela kulosisi as like losisi always njengoba ngichazela ukuthi masidibana usala akhuluma ngami boyitube nomama ngoba esikhathini esiningi benginokuvela bebana esikhathini esiningi bebanokuhamba beba shuthi bebatholakala bahamba boyitube mangidibana nabo bahamba boyitube
ngisho asihlangana mina nabo kuba ilento leyo ukuthi manje no bona basale bakhuluma ngami as like mina kuba kwangathi mina nginake bona yebo lento leyo kanti mina lokho hayi angibhekanga nokubheka lo angibanakanga nokubanaka labantu laba and nesikhathi sokuthi nje vele angivela nginazo mara bona babe nalento leyo ukuthi mina babona ngathi mina ngibheke bona yebo lento leyo yabona manje kuba lento leyo ukuthi manje kuba ilento leyo ukuthi manje labantu labo bayenza lento ngapha abakhoni ukungena ngendlela leyo abafuna ukungena ngayo yebo lento leyo yayibona bhuti lento leyo sebangena ngezinye izindlela ngomunye u7 lento iqala isuka ukuze vele igcine seyenza umonakalo omkhulu ngidibana nayo kuyo mamakhe ngihamba no-Oscar lo wangapha eWest ngapha waseThokoza angisihamba no-Oscar ngisho ukuthi angihamba no-Oscar bebona bebakhuphuka thina besehla yayibona lento leyo asidlulana kuba lento leyo ukuthi manje sihambe ngisho ukuthi sidlulane sihambe i-distance mhlambe uma 5 kilometers ayithola lento leyo angijika ngibheke emuva kube lento leyo ukuthi nabo bajike babheke emuva ongathi sitshelene ukuthi manje nangisekajika asijike nathi ayibona lento leyo sishayisana ngamehlo mabajika ngijika sibhekana shayisana ngamehlo as like benzani kuba lento leyo ukuthi vele amehlo abo sala yabaleka semthama abheka phambili izokwenzakalani bhuti after lokho lento mshuthi yenzakala nini yenzakala eminso ngabo ma3 ngihlangana lokudibana kwami ngamehlo yayibona lento leyo yenzeka lento ngabo ma3 yayibona lento leyo ngabo ma7 ebusuku ntambama ngisendlini ngirelaxile mina nawo amaphoyisa gogo azofuna mina yayibona lento leyo lo muntu uye police station wayotshela amaphoyisa ukuthi mina ngifuna ukumthathela ikhavela bekagcwe bekusangena amakhavela yangithola uye police station wayotshela amaphoyisa ukuthi mina ngifuna ukumthathela ikhavela yayibona lento leyo ngalento leyo ngokuchazela ngayo ukuthi ukuhlangana kwami nabo basale bayenzana kwabanjani yayibona lento leyo bayithola lento leyo na amaphoyisa ngabo ma7 ntambama awufika amaphoyisa ngabo ma7 ntambama gogo yayibona lento leyo ngobona icala ngwabalekela ubalekani ungayenzanga beka ngiphela ngibelapho bevele bewavela ngifuna amaphoyisa yayibona lento leyo bewavela ngifuna kahle kahle lawo sincebe benza lento awu bangifakela ukushisa yayibona lento leyo bayithola lento leyo mabafika amaphoyisa ngalabo 7 babalekela bafika endlini benzeni bashiya imessage ukuthi lo mfana walama gogo umakhelwane wakhe umbophisi umshuthi une-complainer zange bathi ubophisile bathi une-complainer is like uyakhala uthi lo mfana wangapha uthi ufuna uthathela le ntombazana yangapha ikhavela yayibona lento leyo yabona after lokho mabashiya leyo message yabona manje kube lento leyo ukuthi manje amaphoyisa asalathini asalathi hayi vele yazini vele nisale nimtshela ukuthi vele siyamfuna yabona lento leyo mina mangifika ngithola le message lena ngihluthuka kuba ilento ukuthi ngahluthuka phawami is like sengisho ukuthi sengiyakwata lokuthi vele sengiyakwata ngoba ngikwatiswa yini lento lena ngisho ukuthi yangimangalisa ukuthi why yenze ngalendlela iyenzeka ngayo at the same time why kanti lo sister maka nenkinga angezi kimi ayichaza inkinga yakhe yayibona lento maybe kunento wrong engiyenzile mhlawumbe angayithandanga amaranjani ngaziphi izindlela ngoba ngazi mina ngivele naye sikhulumisana yayibona lento leyo yabona manje kwagcina sekudubulana amaphoyisa lawo kodwa mina ngagcina sengidubulana namaphoyisa ifikaphi ke ukuthi ugcine sodubulana namahata ifikaphi le ukuthi ngidubulana namaphoyisa leyo yazicalaphi icala ngisho labo bayazi ukuthi ngifuna amaphoyisa yayibona lento leyo and benze lento yabo as like manje i-setup le yangithola kahle bangifakela ukushisa ngithola kanjani as like sebabaya abantu ababheke mina as like
it's like angazi ngayichaza njani angazi ngayichaza njani mara ngazi noma uyangi-understand yayibona lento leyo abantu abahlale bangibhekile vele angingababona ubuso wami kube lento ukuthi badonse ifoni bafonela amaphoyisa nedi ukuphazama kwami ungena lapha endlini vele badonse ifoni bafonela amaphoyisa vele nje mababona ubuso bami nje kancane nje bathatha ifoni babhelela manje kwaba ngaleyo ndlela leyo bro wami ngithola kwatholakala ukuthi manje lento bayenzayo bona izoyenza enye inkinga futhi omkhulu enye enkulu kakhulu beka labantu mabafika lapha endlini bangithola nginomama womntwanami mama womntwanami and umama womntwanami lapho bekasese-preg lapho yayibona lento leyo ngale ndlela le ekutheni shuthi mabafika le endlini bangena bayagijima ngoba awungathi uyabheka lo muntu obatshelile ukuthi nangu uceda ongena yabona umuntu obatshela ukuthi manje kosele basheshise bagijime ngoba uzoshift ya ngoba ngingashifta noma kunini ngithola esikhathini esibhavele bengahlali endlini manje bona besebazi ukuthi ukungena kwami endlini ayikho into ezongenza ngihlale ngaphandle ukuthi mhlambe ngibambezele ukuthi ngiyadla bona sebayazi ukuthi vele ngale nkathi engiza ngazo inkathi ukuthi vele siyafuna ukufaka esiswini sebevele uyibona lento le bayazi angihlali ngena ngiyaphuma ngenza lo engiphuma mhlambe mangifuna something ngena uyibona lento le ngisho manje bayenza emini yakhona nginalo mama umntanami siceda ongena nomama umntanami uyibona lento le siceda ongena vele siphathela nje nedukudla ukuthi sizenzele ukudla sidle bese siyashifta futhi ngoba isikhathini esibhabe sithanda ukuhlala la ekibo la umama umntanami uyathanda ukuthi sizohlala la ekibo ngoba nalapha amaphoyisa wagcina seweza lapho ukuthi ayiza ngaziphi indlela ngazo uyibona lento leyo okay right njengoba since abafonela lamaphoyisa babafonela ngale nkathi lezi siceda ongena nomama umntanami uyibona lento leyo masiceda ongena bayabafonela mababafonela kuyenzakalani babatshela ngale ndlela le kuzoyenzeka ngayo kosele basheshe ngakhona okay bakwenze lokho yonke into abayenzayo nabayenza uyibona lento leyo manje yabona ukuthi bayenza sona bayenza ngenye indlela bayenza kimi and as like mina phela manje akusikuthi ngifuna amaphoyisa kuphela nginezitha nangapha uyibona lento leyo and makuzongena umuntu ejardini lakho futhi omkhulu agijima mshuthi bangena bawumkhamba babaningi abantu laba is like abachaze ukuthi ngaba amaphoyisa uyibona lento leyo amaphoyisa kwalamacid wafika ushuthi bangidoma ngale ndlela leyo ukuthi bafika ngokusheshsha bangena ngesivinini ejardini and ama-CID nabagcoka nge-uniform uyibona lento leyo mina sengithatha eze abantu abazongilwisa uyibona lento leyo nami sengipha i-attention leyo ukuthi vele sengiyabalinda bhuti omkhulu kanti emuva kwakhona kuzoba nephoyisa eliwani iphoyisa lakhona lele bathu mashiyani ilole ladubuleka iphoyisa lakhona latholakala selidubuleka lolo phoyisa lelo ayibona lento leyo yabona mangibalinda mabangena ngisala ngilwa nabo bhuti omkhulu ayibona lento leyo angakhiphi isibhamu ngisala ngilwa nabo as like bona basalola ini ukuthi bangihandcuff bangibophe ayibona lento leyo maye bangithola nami ngimafulufulu bhuti ayibona lento leyo sengibona ngani ukuthi amaphoyisa ngale phoyisa lelo umashiyani ugcoke uniform ayibona lento leyo mara sengenzeni sengilwile nabo ayithola lento leyo into njengaleyo vele ngibe nalomntwana ukuthi kusala kuliwe and nangapha yabona ukuthi manje uSomandla ukhona uNkulunkulu ukhona is like yabona ezinye izinto mazizoyenzeka bhuti omkhulu zenzeke nje ungakacabanganga ugcine sowubona kuba ngenye indlela ngoba izimpi le mpi bayinkulu mara yazini iyoncobeka ngenye indlela izoncobeka ngenye indlela ngizolimala nabo bazolimala mara kusalayo manje kwenzakalani ayibona lento leyo akuze kudutshulane kenzakalani shuthi the more kuliwe bazama ukungihandcover as like shuthi nami sengikwade ngale ndlela lekuthini vele ngisazwisisa ayibona lento leyo ngale ndlela lekuthini bangishange bangifutha ngephepha spray
ngapha balelo kungihandcover ngapha bangishaya is like nami shuthi ngiba nalento le ukuthi ngizama nethi ukuthi manje mina sengizama nethi ukuthi ngiphunyuke la kiwo ungabi ngithola ngiphunyuke la ezandeni za ngibo kanti kule sebang-attackile ngalendlela lekuthini ukungi-attacka kwabo vele banginqoba bhuti omkhulu ngoba kenzakalani mina ukuze khona ukuthi ngidubule babamashiyana ngithola kanjani mina isibhamu ngisithola kubabukhwede khona lapho kusini babukhwede makuliwa demokuliwa angazi ajika enzini angifulathela isibhamu sibe ngalakimi ngisidonse ngikulanga sidonsa ngakhona ayibo lento le ngisika lento ngomese lentambo le ngomese ayibo lento le kanti nabo bafast mangicala ngikhenceza ngiyashaya ishot ayibambo yethola lento le elokucala limkhuthu ubrawam ngoba vele nami ngidubula ngapha kuyaliwa hayi ukuthi ngimane ngiyadubula straight sona ngiyadubula nami ngapha kuyaliwa kuyakikirizwa and it's like manje bona sebafuna lesibhamu back manje ayibo lento leyo and manje abasangivumeli ukuthi ngisebenzise mina ngilitholile chance lokudubula kayi1 ke2 wabanjwa ibullet eli1 elesi3 vela zanke ngisakhona ukulithola chance ukuthi ngidubule ngoba kenzakalani the way bekushubi ngakhona lo ubani ubaba usikhosana lo wanqoba vele wangidubula vele ngayathi angaze ngaphelelwa amandla ayibamba lento le umuntu owakhaba isandla sami lesibhamu saphaphela lemoyeni asiphaphela lemoyeni kenzakalani lo manje sekanake lo udubulekile umashiyana lo usalunaka isibhamu ngalendlela lekuthini basale bangiyekela ngisale ngenzani ngithola ichance ukwenzani ukuphunyuka ezandleni zabo bhuti omkhulu ngithola kanjani ngidla phansi lokuthi manje nami bese ngimanager singisuka netkibo nejasi ngihoma apha ngikhokha umoya ngoba vele bese bangoverpower ngoba ungishaya kwabo ngephepha spray bese bangicedile umoya bese ngingasaboni next la emehlweni bese ngidakile iphepha spray sengidakile nje mara ngakhona ukuthi ngiyence from kusukela kamakhelwane laba bathi mina labo labona laba babiza amaphoyisa ngoba uthi udubulekile wadubuleka va mina ke ibheka mina uqala kwami ukudubuleka angisho manje sebafocus kuphi lo sekafocus kumashiyana sekadubulekile lo focus isibhamini umuntu wangidubula ngoba wenzakalani ngathi mangicede ukwenza ifence sengibangale kamakhelwane ngithi ngiyocela le fence esithu ngiba sestradini waba umuntu odubulayo ngoba ngisitheza nga2 yamabullet eli1 langishushuluza eli1 langikhutha yebo lento le ngikhona ngicele ngale kule strata sengale epavementini asengifika kuleso strata sengale epavementini kenzakalani sengidawe iphepha spray lokuthi angisena moya angisena moya bhuti omkhulu manje vele sekuyilento le ukuthi kosele ngizinikele ngithola bhuti wami ayiva lento le akusena ukuthi vele nga-escape lapho hayi akunakuthi nga-escape lapho vele ngizinikele mara ngizinikela ngenye indlela ngiyabaleka mara ngibaleka lokuthi vele angisela amandla kanti lo usikhosana lo wangidubula vele waze wangiceda umoya ngithola engicela yashaye mshuthe engicela fence engiyicela ukuthi konje bakudubule kunendawo emzimbeni zanke badubula umzimba badubula izinyawo ayiva lento leyo shuthi makayenca le fence angilandela ngithola ngale kule strat pavement mina ngisala ngenzani ngithi ngiyabaleka ngishuthi amandla lapha sesekhona nyana ngigijima ngingene kule strat sabo Owen ngale kesinye strat ngale ngasimusho kule strat leza sesachokoza ukushona le ewest ngale west strat sakatseki ngicela kuleso strat leza angilandele asho ngamabullet bafu asho mfowethu ngicabanga boma 8 shot 9 shot amabullet wangena la kimi amabullet wangena la kimi hayi badubula phansi udubula izinyawo but ukushanga 8 nga8 amabullet wangena la ezinyaweni la kimi la ezinyaweni ngitholakala ukuthi manje yazi ngisindiswa yini izinyawo zami ezigcwele inyama ngifit thambo lami lile phakathi ayibo lento leyo ngoba cause manje kube lamabullet khona ukufika ethambeni ngabe ngaba crippled ngabe namanje mhlambe ngihamba nge-wheelchair ayibo lento leyo ngoba wonke lamabullet wangena brown wangena phumela ngalo ukuthi bangashaya ethambeni straight wangena phumela ngalo
wangena phumela ngale is like liwani bullet elangena vele laphuma la phambili la enyaweni la straight la nalemkantshi phezulu kule dolo ibullet eliwani elaphuma engalibona ukuthi leli angikhona ukuthola lifahle ithambini lifahle mara lona liphezulu kwethambo. Then after lokho kwathunakala wafahlaka fahlaka bro mina khona ngifahlaka kanjani basithatha sengilimele ngaleso sikhathi sebabiza ne-backup yamaphoyisa vele i-Middelburg sekugcwele amaphoyisa ngala basithathe basibizele i-ambulance basithathe basilayishe i-ambulance. Abantu baphela ithemba ukuthi angeke ngisaphila bazitshela ukuthi ngifile ngaleso sikhathi sami Cosmos vele ngihlale vele isikhathi ngihlale ilanga eliwani angihlale ilanga eliwani kuba ilento le ukuthi manje ngikhishwa ama-S3 mabaqeda ukungifaka ku-scanner lapho ayibona lento le ethi mabaqeda ukungiskena kenzakalani i-scanner vele sikhiphe ukuthi alo umuntu amabhuleti akanawo emzimbeni emathambeni ayibona lento le amabhuleti angena enyameni waphumela ngalo ngibe nale nhlanhla leyo eyibamba lento le yenzakalani ekuseni kokhona bangidisharge semchami koselenye emaseleni nakhona le Cosmos ngilele sona ngilele ngikade iphoyisa ngapha ngikhafiwe bro amayibona lento le ekuseni vele nje ekuseni early in the morning vele kuduna usivele ngilayishe ngimikise emaseleni uvele ukhawathekile emaseleni ayibona lento le case ngiyaboshwa bangenzeni bangisho ukuthi ngaphume ofi yanginikeza ibheli angikhumbula kahle ngoba nga-attend ngalala ukuphuma kwamesibhedlela ngiphuma ekuseni bangithatha bangingise emaseleni ngalala ilanga eliwani sasa kwakhona nga-attend banginikeza ibheli 1,500 rand bangibhorha endlini ayibona lento le mabangibhorha endlini ngisho ukuthi kenzakalani nami-ke thothi nami ngisho ukuthi the way sengicala selingithusa ngakhona ukuthi ngale ndlela sephela sengithuswa nayo le cala ukuthi manje phela le cala selilikhulu bro ayibona lento le ngicela umagogo ngicela ungithathele iloya umagogo angithathele iloya ngithathele umali angazi noma libona linjele le abu ngithathele umali ayibona lento le umali wafika kimi ufuna just statement ukuthi kenzakalani ngamnika istatement esisayenzakala ayibona lento le nomagogo naye is like ufakazi wami ngoba lento yenzakala eJardini ukhuluma lento le engiyikhulumayo ayibona lento le sibali ayithola lento le and manje icala selidla bona is like manje yabona mina sengiyayijika ngabo ukuthi le time labantu badubula mina yibo badubule lo muntu ngoba labantu laba bacala ukungidubula basangibambile ayibona lento le angeke iphoyisa lithi likubambile likudubule likhiphe isibhamu likudubule bro likubambile phela akusikuthi uma bacala ukungidubula bangidubula is like ngiyabaleka ngoba bathi mabaqeda ngiphunyuka so bro wami lo munye besekadubula ngithola kanjani ngibaleka so usikhosana besekavulela ngamashoti bhuti omkhulu eyibamba lento le ayithola lento le bro wami ayiva lento le bro wami ayithola lento le besevele bangishushuluzile bro wami. So manje Omar the case alipophe Omar ngimshuthi mina mangumnika istatement sami le statement nale statement sawo lamaphoyisa abuya zibophe wona ngoba nami ngidubulekile nengidubuleka mina from ngisaqala ekhaya kabaya futhi kaningi yabo lento le end nayo udubuleke lapha ekhaya nayo ayivo lento le ngoba ukudubula kwami nabo basale badubula ngikhumbula kahle ngoba khani awalisabuya kahle vele ukuthi kahle kahle kunento engishiyayo yabo lento le ayithola lento le. So manje isigela sona wagcina ujinda isigela bro isigela vele bese ngiyekelile lapho uyekele secondary primary lapho ngiyekele secondary bro wami usehlwaneni nobandeni ngisebhandeni phozu uyekiswa yini isigela kahle mina bro wami ngasho ukuthi vele inkinga phozu inkinga zaba ziningi phozu mawujabheka inkinga ezifuna imali yabona
ngibhekana nazo yabona lento le ngivele ngagcina ngihlangabezana naleyo nkinga leyo ukuze vele yabona into eziningi ngigcina sengigive up bhuti omkhulu. Inkinga ezifana nani ezidinga imali? I-support bhuti omkhulu is like yabona angidinga is like umuntu ongangisupporta entweni eziningi nje bhuti omkhulu yabona lento le. Into zesikele. Nangaphandle kwedluba is like mase sisikhulumela entweni ezinjengamasiko so mhlawumbe ngidinga abantu abadala abebanganginika ama-advice problem is like manje isikhathi esibhayi ngibe yi-one empilweni yami ngaso sonke isikhathi problem abona awuzodabheka ifamily mfowethu ingenye indlela esinye isikhathi baso esinye isikhathi baso is like manje ngagcina ngasazwani ifamily yami abona even I know angizwani nayo. Mawuthi family ifamily wonke umuntu okhona endlini abufustanani na. Yeah, abafustanani na. Why? For understand it lapho since wayenzeka yonke lezi zinto ezayenzakala angikhona uthola mina kuhlanganapha amakomishi mase kufika lapho bhuti omkhulu ngoba i-case ngagcina ngilitola ngayo omali yayibona lento leyo nakhona hayi ukuthi ngiyalitola original yalimisa bro via investigation ufakazi abuhlangana kahle mina ufakazi bami buyababopha bukawo. So that's why but decide understand it lapho ngoba mina ngazi ukuthi i-court yalimisa lecala le. So ngoba ngizoma uqala Brian uthi wena zibhaya izinto obuzishuna eroundini bakena ngokuthi udoba usigebengu udoba bakena ngecrime. Imaphi lama crime lawo bowachuna akwenza ukuthi abantu ba-identify as a criminal? I-crime mina benza ukuthi abantu balokhana edawa azi kwesinye isikhathi kunalento leyo ukuthi manje brawam abantu banalento lokuthi mababheka umuntu bambone kuyilento bona abamcabanga ngayo yayibona lento leyo thola leso sikhathi leyo umuntu leyo akusilo umuntu wena umbona ngalento lomcabanga ngayo angazi noma understand lento ngishelayo ayivo lento lo esikhathini esiningi mina brawami ngihlangabezana nalenkinga leyo ukushayelwa amacala engawazi abantu bafoster yayibona lento leyo ukuthi bangishaye is like lento angiyenzanga ngabona yayiva lento leyo mara bona ngalendlela abazofoster ngayo ukuthi mina ngizobe ngiyenzile bona bazoyenza ngendlela yabo is like kuba yilento leyo ukuthi manje baqinise imisana ngiyashaya bro ngabhlunga esana ngoba lasi masika nguzwa uringa ngendaba zokuthi uyafahlaka and bakushaya boma 8 yini bothune nda ukufahla kwami bro ubona ukufahla kwami bekuyirobbery mfowethu bekuyirobbery awusibeke ukuthi shuthi bekuyirobbery enjani i-pavement robbery ngayibeka kanjalo nakhona kuze kube 8 years bengisesejuvenile ngoba ukufahla kwami mina ngivele ukucala kwami ukubona iprison ngicala ukuyingena ngejuvenile. Ya bengicela ukuthi ubhuti mhlawumbe asibeke nto shuthi le pavement robbery lena yabanjani yaba nini am-tempted mayor watholakala ukuthi manje sikapa lo muntu kabuhlungu siyamgwaza lo muntu kabuhlungu wacishe washona umuntu wabona yayibona lento le and manje makavula icala akavuli irobbery kuphela yayibona attempted murder ne-robbery and nangapha sisema-underage sisema-juvenile singakhi si-3 kulelo khaya nakhona into nje sishuthi senze into esingayazi shuthi ya sisayifunda lento sifundiswa umuntu achoose wethu washona wathi uJojo wakanhleko waseJayikuni uyu umuntu osithumela ukuthi sibambe lo muntu ngoba ngazi thina ukuthi uboneni lapho ngathi sisathatheka sambamba lo muntu yayibona lento lo ngoba uyazi ukukhula kuhamba ne-up ne-adola bro is like wena lento uzobuyenza ngoba uzibona uclever yes ngaleso sikhathi leso so manje ubani wa decide ukuthi masifika la samkapa lo muntu akekho wa decide ngoba phela manje lo muntu